Turabasuhuje inshuti ba News Africa aho muherereye hirya no hino ku isi, tunabona umwanya wo kubahereza ikaze amakuru y'incamake mu kinyarwanda nk'ibisanzwe mugiye kubana ni Alex. Amakuru mu ncamake mu kinyarwanda reka tuyahere ahangaha iwacu mu Rwanda. Paul Kagame nyuma yo kwakira indahiro z'abayobozi barimo n'abaminisitiri babiri yabibukije inshingano zabo ndetse abahereza n'impanuro. Umukuru w'igihugu cyangwa yaganiriye na perezida w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Laurent Wangura kuri uyu wa gatatu tariki ya 19 ukwakira muri uyu mwaka, yakoranye ikiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri telefone ngendanwa. Centrafrica na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byinjiye mu mikoranire y'igisirikare. Ku munsi w'ejo hashize tariki ya 18 ukwakira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'icya Centrafrica byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Amakuru mu ncamake mu kinyarwanda reka tuyasoreze kuri iyi ngiyi. Abari abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba wa ADF bishwe. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'icya Uganda UPDF batangaje ko kuri uyu wa kane w'iki cyumweru turimo bishe abari abayobozi bakaze b'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Ikaze ku makuru arambuye. Perezida Paul Kagame nyuma yo kwakira indahiro z'abayobozi bashya barimo n'abaminisitiri babiri yabibukije inshingano zabo ndetse anabahereza impanuro. Inshingano nk'izi n'iz'abandi benshi bamaze kunyura aha, ni inshingano dukwiriye gufata n'ubwitonzi n'ubushishozi, cyane cyane ko izo nshingano icyo zidusaba ni ugukorera abanyarwanda bose, nta n'umwe dusize inyuma, tukabakorera ku buryo bwose bushobotse, ubwo dushoboye, bijyanye na mikoro igihugu gifite cyangwa andi gishobora gukomeza gushakisha hirya no hino. Kenshi kugira ngo mbonere umwanya guhanura, kenshi abantu bararahira, bafata inshingano nk'izi bazemeye, bazikunze ndetse banazishoboye, ariko turabizi ko hari bigenda biboneka usanga warahiriye gukorera igihugu, gukorera abanyarwanda, gukora ibishoboka byose, ageraho akaba ari we wibanza muri izo nshingano, agakora ibimureba kurusha ibireba igihugu nk'uko biba byarahiriwe. Uwo ni umuco tugenda turandura iyi myaka yose, ni umuco warabaye karande ku politike twagiye turandura muri iyi myaka nka 30 ishize. Ntabwo byaba ubu rero bishobora kwihanganirwa gusubirwamo ku bakozi bafite inshingano ziba ziremereye nk'izi, ziba zireba igihugu cyose. Iza minisiteri rero, abaminisitiri bamaze kurahira, yaba Patrice Mugenzi, yaba Dr
Mark Cyubahiro Bagabe. Izi minisiteri zifite uburemere ku iterambere ry'igihugu cyacu, ariyo ya Dr. Patrice Mugenzi ayoboye, ari n'iya Mark Cyubahiro. Ndizera ko ubundi murabyumva kandi mubifitiye ubushobozi. Ntabwo ari mwe rero gusa, iyo mugiye kuyobora n'abandi bose iyo bagiye kuyobora, ntabwo ari wowe kugira ngo ukore ikintu kizima gusa nk'umuntu, ahubwo inshingano iba iri no gukurikirana no gukorana n'abandi mukorana ku nzego izo ari zo zose, kugira ngo nabo buzuze izo nshingano uko bikwiye. Twese ntabwo umuntu wagiye akora ku giti cye kumva we yujuje ibyangombwa ari umwere, ntabwo bikunda, kubera ko iyo uri umuyobozi bijyana n'iby'abandi bose uyobora bakora. Ntabwo wagira umuyobozi mwiza ngo ugire abayobora babi, ntabwo bikunda, haba hari ikituzuye. Gukurikirana ibyo dushinzwe, ukareba ko ibintu bikorwa uko bikwiye. Aho ngaho dukunze kuhagira intege nke mu mikorere, uko njya mbibona. Murebe rero uko mwafasha kubizamura, tureke guhora dutera intambwe ebyiri tugasubira imwe inyuma, bigahora ari urudaca. Gukurikirana, ko n'abandi bashinzwe ibindi babikora. Icyo ni ikintu cya ngombwa, ngisubiyemo inshuro nyinshi, nzakomeza kugisubiramo. Ariko na bamwe bavuga ko hari ubwo batinya gukora, ngo badakora amakosa, cyangwa gufata ibyemezo ngo badakora amakosa. Kudakora no kudafata ibyemezo ubwabyo ni amakosa, nta amakosa bayahungiye. Rero naba no kugerageza ushaka gukora, wenda ugakora amakosa, ibyo biba byumvikana ko umuntu yakoze amakosa nk'umuntu, ariko yakurikiranaga, yakoraga iki. Ariko kwicaraho cyangwa ufata ibyemezo ntukore kubera ko udashaka gukora ikosa, ahubwo kabaye ubwo warikoze kandi riremereye, byo kutagira icyo ukora bijyanye n'inshingano. Perezida Paul Kagame nanone yagarutse ku basirikare babiri aherutse guhereza inshingano, aribo General Major Alex Kagame ndetse na General Major Andrew Kagame. Yavuze ko atari abo mu muryango we cyangwa ngo abe ari barumuna be. Hari amazina agenda aza mu bo izi nshingano, abantu bakibwira ko nimureba mu mazina murasanga harimo risa n'iryanjye. Abantu bazi ko abantu nshyira ku kazi barumuna banjye cyangwa bakuru banjye cyangwa ariko ntabwo ari byo. Abanyarwanda bita amazina yacu arasa.
umukuru w'igihugu cya Angola yaganiriye na perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Laurent wa Angola kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 Ukwakira muri uyu mwaka wa 2020 yakoranye ikiganiro na perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hifashishijwe telefone ngendanwa. Ibiganiro byagarutse ku buryo bwo kugarura amahoro n'umutekano mwiza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahanini byibandaga ku biganiro bikunze kubera i Rwanda muri Angola bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro cy'abakuru b'ibihugu cyakozwe mu gihe ku itariki ya 12 Ukwakira muri uyu mwaka wa 2024 abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari i Rwanda mu nama ya gatatu yo ku rwego rw'abaminisitiri igamije gushaka amahoro mu karere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe muri iyo nama yagaragaje icyakorwa kugira ngo amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaruke, anavuga ko Kinshasa idakwiye kugereka umutwaro wayo ku bandi, ko ahubwo ikwiye kubanza kumva ko ikibazo hari icyabo. Yongeye gushimangira ko gusenya FDLR igikorana bya hafi n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bigomba gukorwa kuko uyu mutwe wakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Avuga kandi ko ibihugu bya Afurika byohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo u Burundi, abacancuro n'abanyaburayi bigomba gutekereza kabiri mu kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko bituma ikibazo kirushaho gukomera. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko Kongo ikwiye kugira ubushake bwa politike mu gushyira mu bikorwa intambwe zose zatewe mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gutanga ubufasha. Leta ya Kinshasa ishinza u Rwanda gufasha umutwe wa M23 nanone narwo rukayishinja gukorana n'uyu mutwe wa FDLR, gusa impande zombi ntiziremeza ibi birego. Iyi nama igira iya gatatu y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga yasabye umuhuza gutegura umushinga w'ibyakorwa mu gushyira mu ngiro ziriya ngingo zaganiriweho, ngo nyuma inzobere zikazaterana tariki ya 30 Ukwakira muri uyu mwaka kugira ngo zige kuri uwo mushinga w'umuhuza nk'uko biri mu byumvikanweho muri iyo nama y'abaminisitiri iheruka. Nyuma aba baminisitiri bazongera baterane ku itariki izagenwa kugira ngo bige kuri iyo raporo y'inzobere ku byo zizaba zabonye ku mushinga w'ibikorwa byatanzwe n'umuhuza. Biteganyijwe ko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga nibabyemeza imbere y'umuhuza ariyo Angola, abakuru b'ibihugu u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazasinya amasezerano y'amahoro ko agomba gushyirwa mu bikorwa. Bibutsa ko Perezida Laurent wa Angola niwe muhuza w'ibibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihugu bimaze igihe bitarebana neza, akaba yaranashyizeho na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Centrafrica na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byinjiye mu mikoranire y'igisirikare. Ku munsi w'ejo hashize tariki ya 18 Ukwakira muri uyu mwaka, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'icya Centrafrica byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amasezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Mwavita, mu gihe ku ruhande rwa Centrafrica yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo z'iki gihugu Claude. N'amasezerano agamije gukemura ibibazo by'umutekano byugarije ibihugu byombi ndetse no guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere. Nyuma Minisitiri w'Ingabo za Centrafrica Claude yahise asezeranya abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko igihugu cye kitazigera kibatererana. Mu bindi ibihugu byombi byemeranyije harimo ko bazajya bahanahana amakuru y'ubutasi ndetse no kurinda imipaka y'ibihugu byombi. Hari abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba wa ADF bishwe. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'igisirikare cya Uganda UPDF batangaje ko kuwa kane w'iki cyumweru turimo bishe abayobozi bakaze b'umutwe w'iterabwoba wa ADF, bakaba bariciwe mu karere ka Bapere mu karere ka Rubero mu ntara ya Kivu ya ruguru. N'amakuru yashyizwe hanze n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bya gisirikare byo mu matsinda ya Sololo
1. Koloneli Huzukaya yatangaje ko abayobozi bakuru bo mu mutwe w'inyeshyamba za ADF zirwanya ubutegetsi bwa Uganda barimo uwitwa Musa Nadafu. Uyu wa kabiri akaba yaramenyerewe cyane ku izina rya Muhadari, avuga ko aba bari abantu bakomeye muri uyu mutwe wa ADF. Buri wese muri aba bishwe yari afite inshingano zo kumenya uturere twakorerwagamo ibitero ndetse no gutegura ibikoresho by'abarwanyi b'uyu mutwe. Ibi byemejwe na Koloneli Hazukaya, aho yashimangiye ko kugira ngo bagere kuri iyi ntambwe yo kwica abayobozi bakuru bo muri ADF byavuye mu gushyiramo imbaraga ndetse n'ubushake. Ciao ciao, nahakagaruka mwari muri kumwe nanjye Alex.